Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun 30-dekabr. Bishkek shahrida Azamat bozorida unalarni ko'rsatmoqchimiz. Bugungi pogoda biroz sovuqroq bo'lsa-da, sovuqlikqa qaramay sizlarga unalarning balarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu chiqarishda sizlarga aralash unalarni ko'rsatamiz. Kanalga abone olinglar. Bu yerda Passat B3 bor ekan. 2022. Sosteniyasi yaxshi. Basi 120 ming so'm so'rab turib shu mashinani. Passat ko'k tusdagi universal. Bizga ko'rsatamiz. Bu oq tusdagi Audi S4 93-yili chiqarilgan. Ben 2.6 basi 130 ming so'm so'rabdir. Canlı Audi 80 ko'rsatamiz, qizil tusdagi. 92-yili chiqarilgan, basi 140 ming so'm. Bu yerda Mercedes kichkina universal ulgusida Mercedes ko'rsatamiz. Yili 2003-yili chiqarilgan, ben 1.7 CD. Hozir basini ko'rsatamiz. Basi 160 ming so'm so'rabdi. Şunlardan 160 ming so'm. Burada Audi A6 bor ekan. Audi A6 ko'rsatamiz. 95-yili chiqarilgan. Kraskasi родной. Shu basi $4700. BMW 525, BMW 2.5, bası kelişimdi. Telefon numarayı yazmışlar. Golf 4 ko'rsatamiz. Oq tusdagi BMW 1.6 yili 98-yili chiqarilibdi. Basi $2900. Mazda Primes 2000-yili chiqarilgan, ob'yom 1.8, levый rul, korobkasi avtomat. Sizlarga telefon nomerini aytib qo'yaman, ko'rinmay qoladi ekan. Basi $3500 ekan. 0700 80 35 34. Hurmatli do'stlar, shu mashinani sizlar izladingizlar, shu mashinani ko'rsatib qo'yamiz. Basi $3200 berayotgan, ikkinchi atomda. $3200. Nissan Almera Tina. Korobkasi mexanika. Sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. 2001-yili chiqarilgan. Exais'ga biroz pakanjatlar. Şundan $2800 berayotgan. Levый rul. Arzonroq bundan izladingizlar bo'la. Shunda arzonroq bor ekan, $2800. Telefon numaralarini ko'rsatamiz.
Згин көтөз анда. Nissan X-Trail 2002-жылы чыгарылган. Объем 2. Азыр баасын коштойбуз. Баасы $5200 экен. Телефон номерлер 0559 49 22 39 деген номерлерге байланышка кылсаңыздар. Passat 1.3 объем 1.8 92-жылы чыгарылган. Баасы 115 000 сом екен. Жакшылап көрөлүчү азыр. 175 000 сом уже. Урматтуу туугандар, бүгүн бир аз кар жаап, жакшы көрүнбөй калат, ошондуктан эгер кызыксаңыздар номерге байланышка чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Mazda 323 99-жылы чыгарылган. Объем 1.6. Механика, баасы $3200 суралыптыр. Бұл жерде урматтуу достор, Golf 4-чү көрсөтөбүз. Жашыл түстөгү. Жылы 99-жылы чыгарылыптыр. Объем 1.6. Баасы 190 000 сом суралыптыр. Объем 1.6. Телефон номерін өстіңіз. 0776 менен 26 04 74 деген номерлер екен. Mercedes японец 97-жылы чыгарылган. Объем 3.2. Баасы $4500 екен. нөл жети нөл сегиз 29 16 59 деген номер. Ford Fox 2001-жылы чыгарылган. Серебристый цветте, универсал. Дизель екен мына. Баасы $1800. Телефон номерлер 0552 18 99 99 деген номер екен. Арзан Ford Focus'ты ким издедилер? Көрүңүздөр ушул. $1800 екен. Дизель. Audi A6 пробег оригинал. 95-жылы чыгарылган. Объемы 2. Жашыл түстөгү. Басы $3400 суралыптыр. Mercedes-Benz 2001-жылы чыгарылган. Объем 2.4 екен. Басы $5500. 0778 68 68 89 деген номер екен.
Audi S4 қызыл түстегі мынаны көрсетеміз. 91 жылы шығарылып тұр. Объем 2. Басы 170 мың сом екен. Бұл мынаны центральный замоктағы бар екен. Қызыл түстегі. Каналдан алыстамай тұрыңыздар. Кейінгі чалышты дағы ұлантамыз.